U hrpi imamo pseće igračke i grickalice. Evo drvo, ovu lopticu smo radi ovih pipaka nazvali korona, ovdje vidite rog. Ovo je konopac, tkanina i dio kosti ove umjetne grickalice, drveno jaje i ove igračke. Sada će Beli pronaći rog. Beli, pronađi rog, ajde, pronađi ga, ajde, pronađi rog, ajde. Pronađi, ajde, donesi tu, donesi, ajde, donesi rog, ajde. Dođi, donesi. Donesi ga, ajde, donesi rog, ajde, donesi rog. Donesi, ajde. Odi, vidi, donesi ga, ajde, tu, donesi. Nezgodno ti uzeti, ajde, donesi ga tu, ajde, može, uzmi ga. Evo ga, to, majstore, bravo.